Hey, Molo. My man. Dumel. Derinda. Hi, Sap. Ari tobits. Nkomputse mo. Yeah, man. What is chlorophyll and ke bohloko yona mo maphelong a rena because o ile re botsa ka chlorophyll wa. Right. This green juice. All right. Molo juice. If edile a. If it is that you know. Chlorophyll is the one thing long or le fast le tletse ka yona. Go ra bana metlhare ke metala. Yeah. Ke yona processela ya go tšea light energy from sunlight into liquid form ye long or na le na re ka absorber. Okay. So the beautiful thing ka yona is that yona le madi a rena this one they are made perfectly for each other. Okay. In fact, madi a hlola ke chlorophyll, this green pigmentation. So ge motho anya go ba le new blood, go ba a new organ, go ba new cells, go ba anything new ka mo mmeleng, o need this green food, this green pigment. Okay. Bona o tlo mo hlolela mmele mo msa wa madi a mamsa. Go go. Yeah, man. So yes, I want le motho e leng gore ba sentse ba tšea madi a motho mo lefatshe. He bana tabe o le shakora ke be ke donate madi kwa pass. Every person wa shot ambadi wa madi a wa se right o hloka chlorophyll. Okay. Ga ka no nwa chlorophyll yo wela ya measure mmele ya form a new blood. Kama ara chlorophyll chemical structure sa yona se sona perfectly le sa rena, and then yona arena madi anele ion in the center of the nucleus. Okay. And then a chlorophyll mo gare go na le magnesium. Eng ya chlorophyll mo gare? Ya chemical structure. Ka mo a popego ya chlorophyll. Yeah. Ke re rita ga spedi wa. Wa ngushisha wara. Popego ya ntshego sana le ya madi a rena. The way madi a lenga gona a swana le chlorophyll tlwa. Nice. Di fuse di bopana di dira ntwe e teng. So di hlola madi, di hlola mahlo, di hlola marapo, di hlola di organ, everything. Wara batho ba hlola game. Nice one. O need that Wa bereka mo wara. O need that chlorophyll. Bona. Batho ba thuwa mikaba kwa. Right. Langwa kere. Right. So chlorophyll wara. Kirikite go bontshele ba. Wa bona? Right. Yeah, man. Our war to exercise is very important. Yeah, man. But the most important one, yes, proper health. Diet first, because okaba fit wa exactly. What wa mo gara ga fully fit. Yeah, we said no, don't. We will look corona itse ba thoga ba fit. Yeah. Because corona I tell you masle. Ya take madi. Sanjo bala madi am right. Right. Yes. Well, yeah. Well, say you can be fit and unhealthy. Yes. The most important thing if you have health, chlorophyll, baba. Chlorophyll. That's why I did little jamal fast on whatever you tala. Kamo motho o jelo re plate a go selo se stalanyana ka mogare. That's why my love go re le tlo hwa lena ke belaile go. Le tlo hwa lena. And the juice. Go hloka lo talanyana ka plate ya. O tlo hwa. Chlorophyll. Cause of death, dijo. Lack of chlorophyll. Yes. Cause of death, baba. Lack of chlorophyll. Molo juice. Arine molo juice. O tla fola wa kwa. Tata. No molo juice. Era re sala ga botse.